خیلی قطعی دیگه کس گپ زنیش فهمیدم حتی خواستم خدمت بکشم از زندگی بیزور شدم خیلی با بسیاری اومده سوال میته که قطعی از نشنیدم شما خیلی نه ما یک بار دیگه هم آدم اگر کلیپم دفعات کنیم بیاد چهارم بار مشارکت پیش میگیریم. اما مخلصان گفتن که این رو شما مخصوصا برای خیب کردید. عشق یا نمود میسوزونه تا که خیلی خیلی همه شما به خاطر چی رپر شده؟ ما به خاطری که غم نخورم هشم به همه چیز شوه کسل دارم کمتر خما قپیده نمیتونم هر حالت چربنای دولینی میگن خنکی یا نمود خنکی بود برف برده بود در او خما پافتگی بدم همون لحظه که پریده او در چند دقیقه مونده چه خیلی بوده؟ راست دیگه بخونه ندارم چه خیلی نداری من باور نمیکنم اکی خیلی رنگی ما دخترها چه خیلی بگم رنگی دوست میدونم نو که شکاد ما بیسامی صدای نولادور میخونم خدمه میکشیم در دور بیسام خیلی گفتم اخیر همین چیز راست برآمد خیلی یک چند جا رفتن ندادن چی شده این پرابلما بعد گفتم که چه بیام ما نگیرم دودار مزام بتیم بازی تاکه دودار مونده خواستگاری رفتگیان دودار در روزی شده که توی دودار ما میکنیم مادرم با یارا گفت وقتی نامی ما را گرفتن تاکی بچه شما سراینده رپره نمیتیم اگر همی رپر نمی بود میدادیم شد дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ простатит сус будани мардонагӣ асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. эпидемияя паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ хунукгирифтагӣ рак кашидани пойҳо самюнванд барои шахсоне ки иштиҳон надоранд хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос Audio Jungle. سلام مخلصان و بینندگان عزیز، برنامه نوبتی آوازه و حقیقت را از کانال توجیکان گروپ تقدیم شما می‌گردانیم و با درخواست زیادی مخلصان کانال مهمان ما هستند این لحظه ها رپری شناخته جوان و امیدبخش شاه. خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم شخصایی که ما را تماشا دارین این حال پادپیسچیکای کانال توجیکان گروپ رحمت برای ما را تکلیف کردنتون رحمت همتون که خیلی ما را دستگیری کردن در برنامه دیگر با ما را دعوت کردن ماه شریف رمضان همتون در مبارک شود برادرها کو میبینیم چی سوالای چی گپای با یا برگه تماشا میکنیم زنده باشیم برادرها دستگیری فراموش نکنیم. سلامت باشید و مخلصان عزیز چگونه که شما زیاد درخواست کردید در کامنتاری ها ما درخواست شما رو به نوبت گرفتیم و بسیاری ها سوال دادن که همون ویدیویی که همراه شما و عزیزانو در یوتیوب برآمد ما درباره اون برنامه کردیم اثبات کردیم که این توی شما نیست بلکه این از کلیپ شما است. اما مخلصان گفتن که این رو شما مخصوصا برای خیب کردید، یعنی این تشکیل کرده خود شما مقصد شما خود رو خیب کردن بوده است. این درست که از کلیپ بوده است. برای چی گفتن که همین یک جای با کلیپ پخش نکردن و قسم من بریده پیش از کلیپ در یوتیوب پرتافتن؟ خیلی همی بای چرا باید یک جای اینترست نشه اول بپرتای که مردم انتظار شود که چیه گفته. ما هم خواستم همچون رولگ همچون تیزری کلیپ پرتم هم قشنگ که مخلصان روزهای نزدیک هم جای اینترست نداره تک خیلی نمیدونم ما در هم جاش اینترست نیست بعد تو اول همجاش پرتم میدونی که کلیپ چند قدر صرف میشه چند قدر وقت میگیره تا اون میبره کلیپ که مقصد من پیشکی پافتم که اجداد کنم و این زمان با از زبانو همکاری داره. همکاری ما در مقصد فرق نداره کام دختایی که مقصد در کار شود در کلیپم ما رو فراد میکنم یا بار میگمش بازی کنم میکنم تا که خیلی همکاری کانترکت نداریم با بسیاری اومده سوال میته که قطعی از نشین داریم شما خیلی نه ما یک بار دیگه هم آدم اگر کلیپم دفعات کنیم بیاد چهارم بار مشارکت پیش میگیم
так ма намебинем шояд ма дар бистон мухлисомон ки бинад. و میدونید من چند کلیپ شما رو تماشا کردم، ریپ شما رو گوش کردم. شما بسیارتر از شکایت کردید از همون معشوقتون که شما رو کیدت کرده، پرتفته رفته، دیگه کس گرفته، قطعی دیگه کس توی کرده، قطعی شما توی نکرده. حالا چی کن این در حقیقت عروس شما را کیدت کرده، دیگه کس گرفتگی؟ ها ам хеле шидагай мақсад хиёнат кардагай чанд чизо ма ҳатто пиштиш худкушиам кардаги будам қариб химо мекиштам худ нигоҳ бидора хай майда будум вақту хела ҳамаро камтар همینجاش هم مخلصان عزیز کمتر نیستی؟ گفتید که به خاطر عروستان شده، دوست داشتهتان شده، حتی به خودکشی دست زدن شده. ما мақсад ма касал дорам камтар химо қапида наметонам ҳар ҳолатда черепной давление меган ҳамин сабаб ҳам ма хизмат озодам чанд чиё мода чӣ мумкин нест мақсад фикр кардан асабӣ шидан вообще мумкин нестай ака хела пеш ба синфи 9 будам ҳамун вақто буд мақсад сахт нағз медидам духтара хали қати дига кас гап заданишро фаҳмидам ҳатто хостам хидма бикашам аз зиндагӣ безор шудам хела майда будам намефаҳмидам хара ака ози ҳамун вақтора фикр мекунам ҳайрон мешавам ки хел худкушӣ вақти замистон буд майда будам хай ака 3-4 сол пеш да замистон буд хунукия набуд хунуке буд барф боридеса буд дар об химопафтагӣ будам амаким аяқибам вақти ма қар када аққурат када мақсад чихела қатъи рӯз гап мезанем разбор чи ҳамун ҳолатда биромадам маро медонам ки сарвайронам ягон кор мекунам аяқибам ҳамун ҳолатда медавам мия ки ма успед намекунам ма даво мепарам ва мепара мегирам ови куҷода ҳамун ма ин вахшам короче ҳамҷо дарёи вахши дарёра мақсад бо ҷудо мешавад дигас мерава ай ҳамун дарёя калони худаш дане як шохо бошад хеле тозанота ба не я бурам калон яки хеле чи нест ҳамун лаҳзае ки париден обда чанд дақиқа монден ё чӣ хел буд гуршиден шумо ғарқ чира ҳис кардаги надонам бовар кам партофтум якдам ба ҳуш меом хона дам ҳама гирдам даштодагӣ ғарқ шидед ё ин ки не об бисёр буд мегӯм ку ба худ набудам я чӣ ҳолате шид ки ман партофтум мақсад амаким аяқимон месабудам қашан медонам ки ҳамон мара бировардаги ба ҳуш омадам уже ма дар хонаям дар пеши печка гарм кесан ҳама баъд дӯст доштаатон фаҳмидан ки шумо ба хотиру шуда ира ягон кас намедона ира ба об партофтед ҳатто модарам медонад ҳамон амаким медонад тамом дига ҳеҷ кас ира намедонад ва шумо гуфтед ки он вақт синфи 9 будед баъдан калон шидам баъд ба шавҳар баромад нава ки шукад ма бисёр ҳамин садои ноладор мехонам худма мекашем дар дор бисёр хали гуфтам ахир ҳамин чиз рост биромад аки худма дор намекашем аки нӯже ма калонро медонам чӣ кор кунам накунам хай аки шуд кад рафт ба фикри шумо барои чӣ интизор нашуд бо шумо ба шавҳар набаромад сабабша намедонам чӣ ба хонагиҳошон омадан надодан барои чӣ надоданд ба худо ма 3-4 борое кардагим хонагиҳомона хостгорӣ ма миям омад дорум ганда хеле як бор як ҷо мерава вақте надодан агар дуюм бора зораш кунам мерава мома мароӣ кардам ҳами охирон дофт 2-3 бор хай очаам рафт надодам ба мома мароӣ кардам амхале гуфт ки наметавонӣ ё короче барои чӣ наметавонӣ холаш додаги будан пешакӣ ё реперинг гуфтанд реп мегӯед ё санъаткор оқибати хуб надорад ба гапи очашон кардаги мақсад айни замон чӣ медонед дар куҷо аст мебинед якдигариро ҳам медонам ки нав ба шавҳар баромад худованд хушбахтиш кунад ҳар ҷое бошам ма хушбахтиша мехоҳам хушбахт бошам одам баса баъди ӯ дигар ошиқ нашидед баъди ӯ не ошиқ нашидам ози ман зангир будам
ҳозизан гуфта будем ки барномаи بعد از همون نواری که با چند عزیزه جا برآمد شما گفتین که چند جا خواستگاری رفتین و شما دختر چند جا ندادن که برای چی؟ модар мақсад мехоҳад ки келин дошта боша уже калон шидага пир шидаста мехоҳад ки як ёрдамчӣ ба хирча бале. дошта боша. ман розӣ шуда будам чанда ки майли зан мегирам якчанд духтарора ёфт ман да писар наомад. ман мехоҳам ки мақсад ягон касе ки бишносам шуд чанд қа бидонам кия чия خصلت бигирам یکدیگر قطعی صحبت метарсам کنین. гирифтанда ки кира мегирам намегирам. барои ҳамин хай якчанд ҷо рафтан надодан чӣ шида ин проблема. баъд гуфтам ки оча биё ман нагирам додар мазанам битем. ҳозир дака додар монда хостгорӣ рафтагиам. دودار در روزی иншоалло شده ки туи додар ма мекунем ака ку чӣ мешава худум ака намегирифтам занам. هم به فکر شما همین سبب نگرفتن شد در چیه؟ به خاطر اون که ریپر هستید از همین خاطر؟ ممکن ҳамин бошад. سببش نمیگم برای چی؟ خیلی شما نخواهی اگه عروس نداشته باشین که ма як мақсад хайҷа нагла мегум як духтаре ки бовариноки намозхони харомхон ёфтем. ман да маъқул шуда чанд гуфтам амуро агар битан мегирам. гуфтемша вақте модарам ба ёро гуфт вақте номи маро гирифтан таки бачаи шумо сароянда репера наметем. агар ҳамин репер намебуд медодемша. яке ҳамин сабаб шид ки ҳамин духтарам надодан мада. баъд гуфтам хай значит намегирам мазанам яши. به فکر شما هم хайоли ёшмо хака мо қасарусмо нестим. хай барои ки хона да як модар барои ҳамин ёрдамчӣ ки бошад. наёфтем хай да насиб набуда туи додар به мешавад. فکر شما همون ویدیویی که امروز عزیزه بر اومد همون تاثیر شاید رسانده است که روزی نمیشن میبینم. не ин чиза ман ҳайронам ки бисёр чизо то ҳозира бисёр مردم одамон جدی قبول қабул کردن. кардагиан то даже клипшам биромадаги то ҳозира марам занг мезананд шумо занг гирифтен дар туитон айростиам хашид намедонам чӣ ба то ҳозирам хали фикр мекунам не ки ин чиз биромагия ки клипа яка барои ки просмотр бисёри бад гирифтагия клипш уқана гирифта. ها که بیو شما جا گفته که روز میگیم این زمان عروس دارین عروسی به خاطری не надор گرفتن نیو با گفتی رپرو рост نمیدونم дигар شما надорам. وجدانی бисёр میگه мада савол метавам дар инстаграмам арӯс дорӣ рост дигар бахтона надорам арӯс. چخه نداری من باور نمیکنم من باور аки نمیکنم хеле ранги ма духтарора чӣ хел бугум ранги дӯст медонам мухлис ворӣ менависанд ака вора ма мақсадашона намефаҳмам ҳамин саломшона алек мегирам менависам. دیگه تمام یگان аз مناسبت нашени ягон عشقانه муносибати ошиқӣ ягон نداره. каскатӣ надорам. ҳамин بسیاری ها میگن که همین رپرو به خاطر اون رپر میشون که عروساشون کیدرچون میکنن بعد ای فکری همونو ای سوزی عشق درد غم و جدایی همونو بعد رپ میگن. ака ма дигарро намедонам ма барои чӣ мехонам ки ишқ янамуд месӯзонад то ки охири чӣ хела ягон خیلی همین شما به خاطر چی رپر شده؟ ма ба хотире ки به خاطر ғам عشق нахӯрам ҳишам ба ҳамин чиз шава. вақти мухлис дошта бошӣ қадар подписчик дилтиит мекунанд чӣ мекунанд то интересни халда یعنی که мақсад зиқ намешавад. خیانتی معشوقتون شما رو رپر کرد بگیم خطا نمیشود به خاطر اون که شما در خیانت کرد برای رپای شما ҳама رو мегӯям ин хиёнат кард як кас шукад як репер зиёд мешавад. арӯсам надоштам майда будам як ноутбукча доштам фақат мешитам реп мехондам завқ доштам ҳам як чизна ки ҳишм мақсад ман мазам неста ҳишма ба як чӣ кунам зиқ нашавам мақсад як باز میدونی ҳиш хаёлам ҳамун чиз шавад. بعضی رپرون و سراینده برعکس خرسند میشون وقتی عروسشون که دچون میکنن میگه که ما در همین نجادیات پیش میرویم. شما چی فکر دارید؟ не ки ая ҷиҳат рост мега вақте ки возиқ бошем охир ба алам мехонем ба алам یا متی پیدا میشه مثلا شوننسی نصیبه میگه رالی ман баъзе نیلوفر навистанда میگه фикр мекунам ягон хама зиқ мекунам баъд эҷод мекунам да менависам.
شما 20 تا برای کی میگین؟ مثلا من شون امزی نصیبه میگفت، رلی نیلوفر میگفت. نام شکر نمیتونم گرفته. در ریپوتون هسته یکون خیلی نامی یکون در ریپون نه، همین ستاریسام در بیسا میمونم دیل میگم فقط میمونم. یکی نام شکر پورا در ریپون نگفته. خیلی شما جدی میخواید ولادار شوید یا اینکه شما رو خانواده‌تون مجبور کردن؟ ولادار شدن همه آرزو میکنه که شاه شوه، عروس داشته باشه، زن داشته باشه، خانواده همه دوره. لیکن ما فکر میکنم ولی ما در بر وقته ما باید زندگی را بتونم پیش برده با عقل شان در زندگی که بر وقت ایده ما 9000 ولی یکم آماده نیستی. در یکون رو تحصیل میکنی؟ ها میخونم دانشگاه ناصر خسرو دا میخونم اینفرماتیک ماتماتیک اختصاصم. انشاءالله که در آینده از روی اختصاص کار کردن میخواید یا که بمره پیر شدن میخواید؟ آینده اگه این ریپر بدن ما روزی نون چی ندادسته ما را فقط چی خیل بگم اینترس نکدگی ذوق دارم همین چیز دا اتک یگم خونه مونده بهبودی نکدگیم ای پشتی همی یگم نون نتونستم داده خونه مونده آینده یگم وظیفه یگم کار بار دیگه کدنیم یک تا اخیر همین راه خدا رفتن نیستم. برای چی من سوال دادم که درآمد اساسی ریپرون از یوتیوب بود، از تیک تاک بود. از یوتیوب و تیک تاک سوم نمیتیاد. از یوتیوب اون ندادسته. شما سراینده نیستین که توی بگذرونین؟ نه دیگه منبع درآمد ندارین. همین آدمایی که خیلی سرایندن توی پوی زکاس میروان اگه من درآمدم دانشجو که هستم درآمد ما همین یوتیوبم بود کم ترک همین دانشگاه خما میتونستم پیش برده و روزی خما گذرانده میتونستم تمام هم کلیپ میکردم ای پول خودش خوزی اگه نداده یا مخشید نداده نمیدونم اگه هیچی نه که ما کوشش کردم ما ایست سوم یافته برای مخلصان پیشروی کردم کلیپ کردم با فیلم دیدستین که از هم یوتیوب دا توپم کلیپ کردم چند که سوم نمیتا لیکن ما امید دارم که روز سال میشه. و چی آرزوی دارید که تا حال جامعه عمل نپوشیده است؟ آرزویی که من داشتم اوجه نپوشیدم شخصی را ناز میدم میخواستم همو قطیخش بخشم میخواستم همو را بگیرم بعدی که خیلی شکات دیگه همه آرزوهای ما دیگر آرزو ندارید که یه آرزو داشتم که مرا خلق بشناسه همیرم شید نه که آرزوی اساس ما بخشیدنم بود نشیدم شخصی را که ناز میدم چخیل بگم شب روز فکر میکنم که قطعی همون خوشبخت میشم قریب خیلی 3-5 سال قطعش گپ زدگیم واتساپ قطعی ایمو قطعی آموخته شده بودم ما فکر میکردم همون زندگی ما همون خوشبختی ما لیکن نشد که جامعه عمل نپوشید دلش خداوند که میدونه چی میشه نمیشه برای همون دیگه ترسیدم که اون کسا بگیرم در بافتم زن میتم بعد میبینیم چی میشه با انشاءالله. ولی شما رو افتاده نشوید، میگن سر زلفی نشد سر زلفی دیگری رو باز دیگران پیدا میشوند. زندگی ادامه دارد، در نصیب قسمت نباشد نمیشود. از همین خاطر در کارهای میمده شما قرار میخواهیم تمنا میکنیم که فعالیت شما من بعد از این بهتر شود. و مخلصان عزیز مهمون برنامه آوازه و حقیقت بودن ریپر جوان و شناخته شاه. شما با کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید و در آخر برنامه بار دیگر ماه شریف رمضان رو با یکایک شما مبارک میگوییم و تمنا میکنیم که این ماه پرفیض و پربرکت به خاندان تاجیک فیض و برکت بیارد. خیر تا برنامه های